Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Marilah kita sholat berjamaah. Berjamaah bisa meningkatkan 27 derajat ketimbang sholat sendiri. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa tahun 2023 ini. Semoga berkah, lancar rezeki. Amin amin ya rabbal alamin.